تەماشەوانان هەر لەسەر ڤی بەرهەمێنووی هێسران بێژە ڕۆژاوای کوردستانی و کاری هونەرمەندێن کورد دوارەی پێشخستنا هونەرێدا دوێ ڕۆژە زەحمەت کو هەم دهندڕێ وڵات هەمژیش دەروی وێن هادەلی لە سلێمان ژۆ ئەڵمانیا بریا سکایپێ وەدگەل من بە تو گەلێک بخێر هاتی دەستپێکی ئەمێ بەحسا بەرهەمێتای هەرینوو بکن لەژێر ناونیشانە لێهینە ناوێتە مەبەساتە چ بوو ژێ ناونیشانێ کەرەمکە بله سلاو و ریز بۆ خاطرێ وە کوردستان 24 و ئەف دەرفەت دامە بەلی ئەستێم خویاکردن بەری هەر تشتی بناوێ دەلی سلێمان کوڕێ ڕۆژئاوا بابێ مە هونەرمەندکی بناو دەنگێ هونەرمەند عەبدولقادر سلێمان ئانا کوردستانی ڕۆمشتیر باژارێ دهۆکێ ji ber gelek derfet li welatê me ji aliyê hunerê de mirtine bûn nêzik me klîbik çêkir ana bi alîkariya helbesta wêna Abdüselam Fato gotin û awazê Abdüselamên û dirhenêr û vîdeo şêrûşehab me gelek karê dijî ji xerîbî karê hazir kirin înşallah nêzik nedûr bê xuyakirin li ser hemî qenatan. باشە تۆ ئەڵمانیا دمینە گەل و دیمەنێن سراناتە لە چ وڵاتی هاتیە گرتن و بە بەرفرەهی بەحسا و تیما ئالیکار بکە یا کۆدگەلتە ئەف ڤیدیۆ کلیپ ئەنجام دانا بله ئالیکاریا پێشی مر کرد برای منی هێژاو دەلار لێ دەرهەنەر شێرۆشەهاب li bajarê Dortmundê li Almanya me ev klîp pêkaniyê bi alîkariya Abdüselam Fato gotin û awaz ê Abdüselam Fato ne. باشە ئەمۆرم بەحسا کارێ هونەرمەندێن کورد بگشتی بکەن گەلۆ بنەڕیناتە کۆ توش یەک جوان هونەرمەندایە کۆژ دەروی وڵات دمینین حیا چ قاسی دکارن چاندا کوردی ناوسترانی خۆ دە بپارێزن بله ev jî bersivkî herî giring e ji me hunermendar bi taybetî ge hunermend tune bana berkî li Ewropa zimanê Kurdî jî ji bîr biba ji ber ge ez gelek cara li Almanya dirim daweta jî yani ne li Almanya tenê li Ewropa tevayê Ewropa ez têm xuyakirin ji alî daweta de ekber şêwêna ge ev sanê me Kurdî ge yeqîn bik ge ji dewana birdin bikî zimanê Kurdî li Ewropa kêm bibe tenas kir ji ber ge em hewl didin ge ev ziman vîra nebe her çar parçeyê Kurdistanê ne li Ewropa tenê ڕاستە شخوا هەر لەسەر vê بابەتێ گەلەوەکو هونەرمەند و و هەوڵ نەدای سازیەکە تایبەت بە هونەرا کوردیش دەربە ئاوا بکەن کو ئەرکێ ببە پاراستنا کەلتورا کوردی تشەکۆ سابناریناتە دێ گرنگ بە ئەگەر هەبەیان ژینات بەلێ هەری گرنگ شخوا ئەو ê li bajarê Bûximê tişkî wilo wê ve bi nêzik nedûr ji bo saziyê Kurdî ji bo hunermenda ji bo zimanê Kurdî ji bo zaroka ji bo mezina ne ji bo xatirê mezina tenê yanî a herî li cem a baş û a muhim ji bo pêşeroja me yanî gelek başa ئەمۆرن لەسەر کارێتەیە پێشە ڕۆژێن ها چ پرۆژەیەن دن لە بەردەستێ هەنە ji bilî bêstiranê klîbê dijî hazir hene ew jî bi derhenêrê grûpa Şêrûşehabê ew jî dîsa gotin û awazê Abdüselam Fato ne ew jî nêzik nedûr ew jî bênweşandir li ser qenala min ya YouTubeê û em gelkê spasiya we jî dikin bi rastî em hêvîdarin kenalê me Kurdî yanî hemî kenalê me Kurdî xwedî li hunermendî xwe derkevin kîja welatî bijîn bera bijîn bes heqê hunermend jî eletûl herdem li hemî kenalê xwe Kurdî heye spasiya we dikin gelkî gelek başa Stranbêje Delîl Slêman ji Almanya tu min rebûyî gelek spas gelek spas